Difu Asom Sahitya Sabha pen Sarpi Sarpho Tumphan Karcho. Pining ke Chikloani Kitura Dang Anta Botor Bukan Mesenji Katharbura. Kardom, Karbi Prime Time along pen Nili Racing Jai Indiki Therapy, non Bertang Ton pen Arjuitha. Rongali Bihua Rongaji Angbong, Difu Asom Sahitya Sabha pen Jangmi Nipai Krepowani, Difu Rong Supiang Kankido, Arta Kido Sar Ing Saru Tumpan Arjudam. Bihu Son Thom Lake Rongali Bihu, Bhugali Bihu Lapen Kongali Bihu Henlo. Jangmi Chiklo Katalona Bihu ke Rongali Bihu Henlo. Rongali Bihu Katalon ta Parthom Pliando. Ke Chengsiani, China Bihu, Aduntu Munida Bihu Lapen ke Thomani, Arnamapan Kardom Kangtuga Bihu Henlo. Difu Sahitya Sabha pen Munida Bihu Katalona Jai Meklong Pachiton Dunsi, Jangmi Nipai Krepowani, Difu Rong Supiang Kankido, Sarpi Sarphumati, Owe Barema Tumapan, Ke Hogalo Pajerdamsi, Saru Sar Hangatumpan, Malping Kipia Jutang, Adondon Don Pontu. Difu Asom Sahitya Sabha pen Karchodam Owe Barematum Angbong Lame Polun Setimu Nilam Borongpi Difu Golf College Principal Barim Kurusar Udoy Bhanu Pande Roy Inghi Lapen Kaku Bepiatum Hei Henlo. Aningkan bangason si piningkan lithota Karbi kur krehini kedolong ripen danglok Chiklo kitur lapen arning kitur dang an inghun kedok arbi kedok mati botor bokan kimisen nang jepan Jangmi Nipai Krepowani ronghang rongbong Karbi richo hong parlalong botor kuru kathar burapen horbong arnam kipua jai mekapaman pona berta pherangki hundor kropen berta nang pale. Botor bukan inghunar bike phamen ke thek haku haimwani pen kilongdun kathar burapen non puanita inghunar bike phalapen botor sarpo karkli asai ki chipari dengpon bo pinili thota along ritina baha horonjira pensi horbongar nam ki pu padupon lasophi alangli pena jok haimwalun kilun hirjengsi botor bukan misen kilong japhan lunpon hakopen Karbi akhai tum ki kroibo matengsi non puanita haimwalun jong silunlute laswarni ki arbi jangbek puhenlo piningan ingkan ki horbongar nam ki pualong ke klang atengki botor bukan misenji pusi kathar burapen along ritin Karbi sulang duara do ana phanta pangdakpon to dap horbong nang e puateng ala horbong along ke lang ateng pen pudam pulon te pin porong pendang lok to pilum cera ha habipi umrarong pen gau maharapati nilip lumbajong kadok kabe chor su chor komanta to dap hormaya teng plon te pining bangke ihun ke dok doji arbi ke doji peni to bor putar meji pede mo hormona nang ben bagai bana atha labang par bangka nam kam chini de lo tanona teng hormaya horbonga ala nam puateng me langdam plon te temake dak pin porong pendang lok te ha pelmo to pilum jarang kang ponon habipi umrar habipi chongali ponon harapati ponon rompi rong ocho ponon umrarong han ponon derap nok bere ponon keriboya kleng ponon pencor to cor kam ponon centong ponon amri ponon atipi lam manga ciklu ketur danganan tur ana bangke pining bangke bong benang thana teng ponte dakai botor mukan meji botor makan meji lapi barji nil kang tek long lo penil nili kathar bura mate botor tharpa kurus tar pen tip ban pen bangke bini bangke tulke nilip lum bajong kadome ciklu ketura dangan tunanta botor bukan meji puti nilihin pen pangdag Nijang Karbi ang longang kang kidam tangar ni pen tumon arbi kithila pen hirai ki klojok ong dunga hemerit kana hogdun pen radatum kisong kachitong nang atum phan Jangmi Nipai Krepowani Karbi ang long autonomous council CM Tuliram Ronghang pen kirap kapachira berta pherangki Kelvin terang pen berta na pale Bithung reng thama MSC constituency angkang kidam tangar ni tumon arbi kithipen hemrit kana hogduna tongaphan disaster management authority pen yakirap longji puwai phitsita tong sikot pen kido ki thaka ka siksak dokokji puma thadam pen Bithung reng thama constituency angkang don pharu ki thomra phokep suse tumon arbi kithipen hemrit kana hogduna tongaphan CM Tuliram Ronghang pen kirap kapajir hemrit kana hogduna hem tuma tomphan CM Ronghang amithang ama chihumri damdi sitami CM api Mongol Singh Ronghang lapen asongja tomphan si pahumri dampen hemrit kasalok thuji aphan tangka kirap pajira non malom so por phan berta mung ton ponsana
chora la pok chukor jin jin tan nang na igar koi bong manai bang sarak thane pok chukor ong ko pipo no bong pipo lote igar koi ni pok chukor lo ti men do nang nam bidam thani chicha kon elo ajo porto lo ke bong pharmacy jingkir la po bunan ke dam lang no hi ki long bang pu chi mini Pokchokor do nang pidun tha Lada ka tok 24/7 open pu zero anteng puduman Nanglitum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nilitum alon medical store ke 24/7 ingpu ponlo Lahan lo Alon Medical Store Icheng si Karbi ang bongpen kang Pucheng Pharmacy labang so pharmacy rake 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long ponikji lapen kelong le adawai nang li order pikang lote prapjin pen long ponikji Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nang ritum tame humrig non. Anso se kachini jiapan aber kipia number along humrig tame. Kona kulat si mithang Karbi pinding sumpot ang tompin kilongan po. Nanglitum lapuson ke matha kisung doma. Jong si do plote matha nani. Nanglitum humrig non pinding sumpot akudalong. Bangso akudatlong nanglitum Karbi pinding sumpot pekok pini wampok chipan choi hongthor Karbi teum lek paikom jamburong pohum Karbi purse jamburong so Karbi bospin Karbi bag lapen gamsa hi sitami long etpo. Lapen bangso akudat nanglitum anidang le humri sita ingpuichi. Lasi prabsin pen humrik non pending support akulat difu luru langso daily market opposite drangsena satu ubituran hola long la penangli tum ka order je aphan la ber kipia number long humrik non dihina mopi putot bertalang thulo West Karbi anglong Khironia hawarlong inut arta kabi arlo susophan meklang noasai kiklem aberta kangdang thupen Karbi pimaraphan chujeng bajjata raikoma bipuki klang daklo meklang nu kulat hithia long chotkalesi hem arloanta Karbi pimaraphan raikoma bipuki West Karbi anglong Khironia hawarlong inut arta kabi arlo susophan meklang noasai kiklem pensi klang daklilo Birta kilong ateng West Karbi anglong Khironi thana ke parlo rikang mi hom adung deka ga puarong along jangmi ni phai khri piajo por phai ner kep apor malom rikang mi hom arong amikar Prabhu Chauhan asopu Premchand Chauhan arta inkwara thoksi hemonit kabi hut inot arta kabi arlo susuaphan meklang no asai claim lo ৰাতি ঘটনাটো এনেকৈ হৈছে যে ৮টা বজাত ৰাতি ৮টা বজাত মানে ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই কেনে ছোৱালীজনী মানে বলৎকাৰ কৰিলে বলৎকাৰ কৰাৰ পিছত এতিয়া আমি ৰাইজে বিচাৰো যে তাক ন্যায় লাগিব আৰু ছোৱালীজনী বয়সটো বেছি হোৱা নাই বয়সটো 15 বছৰ হৈছে এতিয়া ছোৱালীজনী ফালৰ পৰা আমাৰ ৰাইজে বিচাৰিছো যে ইহঁতক যাতে আমাৰ জাগাৰ পৰা হিতে যাব লাগিব আৰু ছোৱালীজনীক যাতে ভাল ভুলেকে মানে আমি ভালকে কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিছো আপোনালোকে থানাত এজাহাৰ দিছে নেকি এজাহাৰ দিছো থানাত দিয়া হৈ গ'ল ঘৰটো অলপ দৰ্জাৰ মাৰা আছিলে লাখুটি দি তেতিয়া ল'ৰাজন প্ৰেমচন্দ চৌহান বুলি ল'ৰাজনৰ নামটো তেখেতে জবৰদস্তি ঘৰটোৰ দৰ্জা ঠেলি সোমাই আহি জবৰদস্তি বলাৎকাৰ কৰি দিলে ছোৱালীজনীক সেই ঘটনাস্থলীত দুজন ল'ৰা কামৰ পৰা আহি থাকোঁতে সিঙৰ বাখৰ কৰাৰ ছোৱালীজনীক তেতিয়া এই সিঙৰি থকা অৱস্থাত শব্দটো শুনি পাই দুজন ল'ৰা দৌৰি আহি ল'ৰাজনক ঘটনাস্থলীত ধৰা পৰিলে ল'ৰাজনে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলাই গৈছে দুজন ল'ৰাক হাত কামুৰি পলাই গৈছে মোবাইল আৰু গামোচাটো ঘটনাস্থলীত পেলাই থৈ গুচি গ'ল গতিকে আমাৰ ৰাইজে আমাৰ ২ নম্বৰ ৰিকামহোম গাঁৱটো প্ৰায় ৭০-৮০ বছৰৰ পৰা আমি বসতি কৰি আছোঁ সেইটো গাঁৱত তেনেকুৱা ঘটনা কোনোদিন হোৱাই নাই গতিকে ভৱিষ্যতে তেনেকুৱা ঘটনা যাতে নহওক সেইবাবে আমি ৰাইজৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে উচিত ব্যৱস্থা চৰকাৰে যাতে লয় আমাৰ প্ৰশাসনৰ এইটোৱে আশা ৰাখিছোঁ Lasona porhut also piebang kehang junudak arjulongsi banghini sai katiki adimati hemalong palidunsi maur Chauhan aphan neptunlo bonta kinep abang phophan korkang ramat kajulo laso putha kisung ki phoi hemasor khiruni thana long damsi lamhoilo pidam tanglo apap kido Premchand Chauhan aphan pader dipin pen nepsi kangsayamai pajin pratnangji pusi khiruni habar arat kehang pado khiruni pen mohontero nakilo berta
Guwahati Don Bosco Institute along Jangmi Niphai Kripliani friendly basketball match ke pedupon. Friendly basketball match kapathu along Don Bosco Institute of Management team pen Catalysm Rap Store Basketball Club atumangbong kapathu pon along Don Bosco Institute of Management team atuma score 46 lapen Catalysm Rap Store Basketball Club atum score 48 pen lasu kachepati along chepahai pona berta ribdun long. Karbi prime time kila pan sikang ton poiklong dumi thagmi kurwang thu.